Indak bantu be iba mageshin जिसकने बदरी गुंतो है कि तमाम मज़हब के दरमियान महंगी कितनी ज़रूरी और हज़रत कायद आज़म की पैदाइश का भी दिन है, उनका फ़िक्र भी इस हवाले से भी कायम और दायम है, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? 11 अगस्त को जो हम स्पीच याद करते हैं हज़रत कायद आज़म की, तो उनके ताल्लुक से यही थी कि हर एक जो पाकिस्तान में रहने वाला बासी है, बाशिंदा है, जो इस वक्त पाकिस्तान में, जो उस वक्त कायम हुआ 11 अगस्त 1948 को, तो उसमें बुनियादी तौर पर इस बात को याद किया गया कि हर एक आज़ाद है अपनी इबादत के लिए, कि वो अपने इबादत गाह में जाए और इबादत करे। हम मसीही इस हवाले से ये बात करते हैं कि कायद आज़म का जो विजन था वो सब मज़ाहिब के लिए जो उस वक्त के हिंदुस्तान में तंग थे, परेशान थे। जैसे अभी हाल ही में एक बड़ी न्यूज़ वायरल हुई है कि इंडिया के अंदर मसीही लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका जा रहा है, वो सांटास की रैली को रोका गया है, तो ये बड़ी परेशानी की बात हुई। तो शायद उस दौर में भी ऐसे वाक़यात होते होंगे जिनको देखकर ये तहरीक शुरू होते तो है। शायद तो मैंने इसलिए बोला कि एक थोड़ा सा मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की। उस वक्त भी ऐसे वाक़यात होते थे मुसलमानों के साथ, मसीही लोगों के साथ और दीगर जो वहाँ पर मज़ाहिब आबाद थे। तो ये सोच लेकर जब पाकिस्तान बनाया गया तो पाकिस्तान में भी इस तरह की आज़ादी को सामने रखा गया, लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ बलूचिस्तान तो बड़ा खूबसूरत प्रोविंस है, यहाँ पर लोगों के दरमियान टॉलरेंस है। हमें कोई इस तरह की मसीही कम्युनिटी के हवाले से कोई वाक़या नहीं दिखाई देता, जबकि पंजाब में अक्सर वाक़यात नज़र आते हैं जहाँ पर मसीही लोगों को परेशानियाँ उठानी पड़ी, और सिंध के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को कई बार परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं चंद एक ऐसे लोगों की वजह से जिनका माइंड सेट शायद दुरुस्त नहीं है, जो सही विजन पर काम नहीं करे। दीन तो कहीं भी, दीन इस्लाम भी कहीं भी नफरत, तासुब और एक दूसरे को मारने का दर्स नहीं देता, बल्कि यहाँ तक ये फरमाया गया कि आपके हाथ से किसी जानवर को भी नुकसान ना पहुंचे, तो इंसान तो फिर उससे भी कहीं गुना बड़ा है। तो हम शायद फिर दीन की बातों को, जो ऐसे काम करने वाले हैं, हम पीठ पीछे फेंक देते हैं, उनको सामने नहीं रखते और उनको याद नहीं रखते। तो ये जो मजहबी रवादारी, हम आहंगी और इसका जो फरोग है, टॉलरेंस है, ये हमें बलूचिस्तान से सीखनी चाहिए। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को और दुनिया को बलूचिस्तान में इसकी आला मिसालें मौजूद है। अभी 23 दिसंबर 2025 को शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे चीफ गेस्ट थे। हमने वहाँ पर बड़ा खूबसूरत चर्च के अंदर प्रोग्राम किया। नमाज का वक्त हुआ तो हमने चर्च में ही नमाज पढ़ी दोस्तों ने, जो हमारे मुसलमान भाई हैं। जब हमारा वक्त हुआ तो हमने अपनी दुआ की, तलावत बाय कलाम मुक़द्दस की, और फिर हमने मसीह यीशु की बशारत भी बताई कि वो पैदा हुए हैं। और फिर इसी तरह जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो हमारे साथ थे, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ थे, सिख कम्युनिटी के लोग हमारे साथ थे। तो हम सब ने मिलकर उस चर्च में दीनी हवाले से बातचीत भी की, अपने अपने अकायद को सामने रखते हुए, और हमने कहा कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने मिल के खाना भी एक टेबल पे खाया। तो ये वो जिंदा मिसालें हैं जो शायद हमें पंजाब या दीगर सूबों में नजर नहीं आ रही होती उस तरह, क्योंकि इस साल वहाँ की हुकूमत पंजाब ने बड़ा ताउन किया। हम शुक्रगुजार हैं क्रिसमस को मनाने के लिए, बहुत हद से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं मनाया गया, लेकिन माजी में ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। तो याद रखें कि इस वक्त पूरी दुनिया को, गज़ा हो, यूक्रेन हो, कश्मीर हो, या वो दीगर इलाका जहाँ पर जैसे खुसूसन सोमालिया की बात इन दिनों चल रही थी, सूडान की बात चल रही थी, नाइजीरिया की बात चल रही है, जहाँ कहीं किसी के साथ भी जुल्म हो, तो मसीही अकीदे की रोशनी में हम उसे कंडेम करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि मज़ाहिब हर किसी के पास उसका अपना हक है कि वो अपने अकीदे को फॉलो करे और उसी अकीदे की रोशनी में एक दूसरे का एहतराम करे। और अगर हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे तो यकीन जाने एक खूबसूरत माशरा बनेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में किसी ने नफरत की आग में फायरिंग की है तो बचाने वाला भी तो एक मुसलमान है, उसने उसे रोका, पकड़ा, तो उसकी सोच में तो ये नहीं था कि वो सबको मार देगा तो हम खुश हो जाएंगे। कहीं भी कोई ऐसा वाक़या होता है
تو خواہ وہ مسیحی کوئی کرتا ہے، خواہ وہ کوئی مسلمان کرتا ہے، خواہ وہ کوئی ہندو کرتا ہے، ہمیں مل کر اکٹھے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور جو ہمارے ادیان کی حقیقی تعلیم ہے، جو درست تعلیم ہے، اس کا پرچار کرنا چاہیے عملاً. بعض جوان جی شرف در حملن چیز پیشداری کی ہم پرچے مذہبان دروہیں مذہبان تو کا جوانے پنت استان جوانے نصیحت استان بھلے ایشانی سرا مستر ذمہ داری میں پادریانی بھی یا پنڈتانی بھی یا ملانی بھی کہ آوتی پرچار آوتی تبلیغ جوانی اندازہ بکنا تاکہ مذہبان درمیان مہنگی بھی اور یہ اصلی کی روح ہستے ہیں لس مردم سر بھی تو لازمی اسے جوانی استان پرچے کے مروچی معاشرے تو کا مچو مسئلہ جیڑا ہستے ہیں کہ شانی گیشی گواری یکی دومی دوستی اواری ابتو کا اگر یہ بڑے سلسلہ بھی تو جوان بھی شاہ صاحب انچوک شما ڈپارٹمنٹ کار و ذمہ داری ہمیشہ شما مجموعی طورا چی کنک لوٹگا ہے کنک لوٹے تاکہ یہ والا دیکھے پروگرام سیمینار اور یک مذہبی اگاں تہواری بھی دومی مذہبی مردم آرگ اوار کنک یہ والا چیچو ضرورت ہستے بالکل یہ بات ضروری ہے گپیں کہ ماں یک دومی کو ہوا منندہ ایک دومی گوش بدارا پرچے کہ یک تعلق داری میل و ملاقات مہر بنیادہ اگا یک دومی چی مردم دور بھی یک دومی گپ پر گوش مداری تو اسی اثر ہمیں بھی تھے کہ دل بدا دور با تو یک دومی کو نندگا ایک دومی کے گپ پر گوش دارگا ایک دومی کو زانگا یہ معاملات بہتر با دومی میں محکمہ حوالے سے تو جست کو سوال آج ہوشن کہ ماں لاتے ہیں پروگرام انچے کنگا کہ دیما اشنی اویئرنیس واسطہ اشنی ٹریننگ واسطہ تاکہ اشنی ورنہ دیما بروا کارا ہوتی پکنت اور یک اہمی کار ماں کنگا کہ سیکیورٹی ڈس کی جوڑ کنگا کو ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہوار بعض دیگر محکمہ جات پرچے کے اشنی سیکیورٹی حوالہ سے فوری طور ایکشن ضرورت بھی تھیں انچو ما اشنی یوتھ کونسل جوڑ کنگا انتے وومن کونسل تاکہ اشنی ورنانی یک ریپرزنٹیشن بھی تھیں اور آئینی یک ٹریننگ بھی تھیں اور آئین دیما بھی برا آئینی آئیڈیاز بزرگا پرچے کے اشنی دوست کی کمیونٹیز میں مذہبی امانگی حوالے سے دیمروی واسطہ تو ہوار کار کنا بہت جوان جی شرف درم گیشیں گپ مجلس کا لوٹیں بلے ہمیں بڑا مجلس دیما روان ہیں شمع محکمہ والا کارخانہ لوٹے بلے مجموعی طور بلوچستان حالات ہم بعض آنچی جیڑا ہستا تو شمع ڈپارٹمنٹ اچھی کوٹہ حسابہ پرچہ کہ ایشا مخصوصی کوٹہ چیچو ضروری پرچہ شاید چوک روزگار والا رہا یہ سیٹیں والا رہا تو یہ معاملات انچے ورگندے کمیشن آف ہوم سیٹانے والا کوٹہ ہستے ہیں تو یہ معاملات انچے ضروری اسی تا دو گپاں یک کہ تو اشن کے اشنی بازیں سیٹ بازیں جاگے خالی بھی رہا تو ماں ای حسابہ یک مائنورٹی اکیڈمی جوڑ کنگا کہ پرچے کہ سی ایس ایس میڈیکل دگی فیلانی تہا اشنی مردم او دا بیاں تیاری پہ کنا تاکہ ہما سیٹ خالی نہ ہو دومی شن کہ ہما کشنی کوٹا فکس ہیں اگر یک کی ڈسٹرک کا یا یونین کونسل فل بوت نہ کا تو گورنمنٹ آف بلوچستان نو جو کرتا یک پالیسی دیما ہوتا کہ آئی بنیاد سرا اشنی کوٹا امیشنی سیٹ سرا امیشن جندنی مردم سرا پر بھی پرچے کہ آگے یک مردم یونین کونسل نائن پدا ڈسٹرک کا سیٹ روتے ہیں ڈسٹرک کا نائن پدا ڈیویژن اگر ڈیویژن نبود گڑا آما سیٹا پروونشل لیول فل کنک بھی تھیں یہ بڑے یک پروسیس سے انیشیٹ کرتا دومی اشن کے اشنی بعض انچے چیزیں کہ آئینی کمک کے واسطہ آئینی دیمروی واسطہ بعضیں کار لوٹا تو ماں اسٹیک ہولڈرز ڈسکشن شروع کرتا تاکہ یہ دو سوار بھی با اشنی آئیڈیاز مارا گوم بھی با تو ایک پروسیس سے نوکیں شروع ہوتا یہ ساری ماضی نہ ہوتا ما دوستنا لوٹا اشنا جست کنا اشنا حال دیا اشنی ویوز ضرورا اشنی آئیڈیاز ضرورا تو نو ایشی سرا ما بازیں کار دیما برگند باجو جی شرف در شنو کام مجلس سے مقصد ہمیشہ کہ مذہبی رہندگی اور عیسائی برہندگی مسیح برہندگی کی دنیا تو کار جگہ نشتگم آہاں وشیں روچ درگتا آہاں موارد دیا پرچہ کہ لازم تہوارانی مقصد ہمیشہ کہ اماہنگی موتا نزدیکی اواری اتفاقی محبت مہر یکی دنیا سر سوچ کنا تو لازم ادراہ مذہبانی وتی تہوار کی مختلف ہستا تو باید عید کے مذہبان سے سیادی داروں کی مردم رواں آتے وارا حوار بپاؤں وتی گپا ہم بھی جنا وتی آہنی گما سیلیبریشن بھی کنا وما مجلسہ کے آہنی تہوارانی اصول رہبندہ آہنی مطابقہ بروم
ما لوٹت کی معاملات گیشاں چی گیش بے ستران بکنے ہم چونکہ مانگوش کے قائد اعظم ودی بوگے روج ہم مرچی نسبت آستے ہیں تو لازم ای دو حسابہ دارک بوگائیں ای روج تو اشیاء واسطہ بازیں چیز کرزا جی شاہ صاحب گڑ سرا تو لس مردمہ چے سر سوچ کرے یا گپی جنے جی منتوا شوشن کے اے دنیا تہا انسان کے حتیٰ آئی یک شناخت صلاح انسانیت ہوتا پدا دیما محلوق وتی راہ لداتا شیطان آیا سوچ داتا وڑ وڑی طریقہ وتی راہ چے دور شتگا پدا بعض برائی ہتگا بعض انچی چیز ہتگا کہ آئینہ شاہ ایمان باز دور کرتا پدا وعدے اللہ پاک دنیا تہا مختلف نبی و پیغمبر رہ داتگا تو آئینہ محلوق کے واسطہ شرعی نہیں مگا واپس آئینہ سوچ داتا آئینہ اللہ تعارف کنائنتا آئینہ گشتا کہ بھئی شما ایک ایماندار یک انچے ترتیب بروئے کہ خدای مخلوق کے واسطہ انسانیت حسابہ وش بھی اب حسابہ بعض پیغمبر حتگانو بعض مذاہبانو یک دنیا یک زمین میں یک گیسنتے وہ اسی طرح اچ فرق نے درا انسان یکوڑا بھلے ہر ایک کی ہوتی عقیدہ ہے تو یہ حوالے سے دنیا دیما تھا الحمدللہ میں ملک کا حالات بعض بہتر ہے وہ ماں بعض کوشش کریں گے کہ ایشنی تاکہ آخری مسئلہ حل نہ بھی ماں آرام دیں بعض جوان فادری مختصر انسانیت اخلاقیات والا یک ریکویسٹ لس سامعین ناظرین ہستے مسیح یسوع کی ولادت اور ان کی زندگی کا مقصد تو ایسے لوگوں کو جو ظلم و ستم کا شکار ہے جو ابلیس کے شکنجے میں ہے یا جو پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں آزادی دلانا تھا اندھیرے میں روشنی کا کام کرنا تھا تو ہم مسیح یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے سیاہ کو سفید کیا ہے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کیا ہے اور ہمدردی محبت رواداری اور لوگوں کی فکر کا میسج دیا ہے آج اسی لیے پوری دنیا میں مسیحی اسی عقیدے پر اور اسی موٹیو پر کام کر رہے ہیں اور ہم اسی پر جب تک مسیحی ایمان موجود رہے گا دنیا میں ہم لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے مہربانی شکریہ پادری صاحب تھی مہربانی شاہ صاحب تھی باز مہربانی جی شرف دارا مروچی کی مجلس گڈی بارہ سربود تو میں مجلس سے مقصد ہمیشہ کہ دمیں شخصیتانی ودیبو اگر روچ مناسبت تھا لازم وشی درگتہ بھی ہر حوالات بھی تو بائدیں کرسمس سے والہا ادھے مسلمان ہندو سکھ ادھے درائے مذہب اچھے ساتھ دارو کا استعمال بادیں اہاں مبارکبادی امرائیہ اہاں تہوار ہے کہ وشی شادمانی اہاں کو امگرنچو اوار با اے لوٹیں پرچہ کے درست سے مذہبانی تو کا اخلاقیات و انسانیت درست ہستے شردرہ ہمیں دانکا کو مروچی مجلس سے سوچ کر کلیم اللہ مہماندار ڈاکٹر زاہد اشتی اور مروچی مجلس سے میں کیمرہ مین محمد رفیع اور کشان ہندو کے میں انجینئر محمد وسیم و مرزود بروچہ تو دیم تیر مناگشہ موکل بھی دیت اللہ باہوٹے